Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Janabal fudala al-a'izza, para habaib khasah li hadrati Sayyidina al-Habib Mukhtar, sederi tanggul sesangat kaula hormaten juga kaula taaten al-mukarram Habib Muhammad bin Ahmad al-Habashi, al-mukarram al-Habib Ahmad bin Abu Bakar al-Mukhtar, serta para kiai dan para asatid sebingkeng jajaran panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peresmian Masjid Baitur Rahim dan santunan anak yatim Konglangkong. Ketua takmirepon Kiai Basri sesangat kaula hormaten, hadirin dan para hadirat tak ketinggalan Bapak Kepala Desa Jangur beserta staf-stafepon, para panitia Remas Masjid Baitur Rahim, muta'allimin muta'allimat. Alhamdulillah kaula sareng ajunan wajib meningkatkan rasa syukur serta merasa bangga saat semakin acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita rencanakan dari beberapa bulan sebelumnya, kinto sareng Allah ampun takdir terlaksana, terwujud, sukses dan meriah. Habaib seiyatoen seteja kesokan hadir mantir kinto tetia acara ben pelaksanaan seiridoen ben irahmatin sareng Allah. Menabi nengalen neng tema tujuan utama peresmian Masjid Baitur Rahim. Kimon estonah menyama masjid leta usah resmiaki yile resmi. Mulain kabit rencana abangun masjid yile teti masjid kesapon resmi saongkune. Jadi kata-kata peresmian mon istilahna kita cuma istilah intinah asyukur ke Allah atas pelaksanaan dari rencana beletang ke lingkungan kantor setemete benar long mopolong peseken 1.000, 2.000, 10.000, 5.000 saking dari terona ngebai kenangan tempat ibadah kinto ampun terwujud mantir teti amalan seetremah sareng Allah. Mantir kita termasuk jadi perjuang na ajunan sepaki tetia kendaraan kaula sareng ajunan bedeneng alam akhirat. Amin Allahumma amin. Karena para Rabu tak gempang orang mengramiaki masjid ni tak gempang, kecuali orang sepancen betul-betul andi keimanan ben keyakinan dek ke Allah. Abina masjid, abangun masjid, ngeseen masjid, nyombeng ke masjid tak tulitan. Montak keng aben betul-betul iman dek ke Allah. Alhamdulillah panjenengan jenger kantos sekitar repon. Ya mun urusan yang kecercepen ya cercepen benar beda amal. Tapi sejelas terwujud jeleger. Thank you Bu. Masya Allah. Bunga apa tak bunga panjenengan? Masya Allah manterok tora bunga sampai pagi di akhirat. Allahumma jadi tompaan masjid nega pagi non. Jadi masjid nega pagi jadi tompaan. Dalam situng hadis diriwayatkan pagi neng dina kiamat kintoh beda orang sedoteng teraan haja bintang. Gotong haja bintang ampun neng akhirat pagi. Tanya aki ari mak beda orang tenggenteng rombongan jo bintang sabar ya.
jawab kenapa kanto otosan ota malaikat kanto bobone aji bene golong na malaikat menabi golong na bibene menabi golong na otosan bene pesere kanto ring jengor pagi nang akhirat deteng terak haja bintang Allahumma ring jengor sedek remaja kinto ring jengor mon ngeding azan awudu pas ngontut mukena berangkat ke masjid norok salat alhamdulillah aja maki terak je bintang lemari ni kebede boleh seteraan boleh haja bulon rombongan terak boleh je bulon wah hari mak teraan boleh dia sekema boleh dia ori yang ngaramon bagian otosan bene otosan dia oh para nabi para sayyid bene siapa ring jengor dia ring jengor terak haja bulan alhamdulillah ring jengor sedek remaja dia ring jengor tak usah dentek ngeding azan sebelum mancing bektoh dur wudu lebedeneng masjid alhamdulillah bedese terakhir teraan boleh haja areh siapa dia ring jengor kia kita mancing lebedeneng masjid asapoan masjid ngeseen jeding neng jeding kotor esapoen pengeras bedese tak nyaman becek mun haja bedese nganggur cuel lain boleh ya aja mesin ngangkur teh sak rasa aki cuel beneji ya belum bektona lebedeneng masjid ni kepaki teran bedeneng alam akhirat tera akati areh masya Allah kula sarang ajuran masuk se ka amah ngiring panjenengan tibi apa terotera aja bulan apa teroja bintang apa teroja areh karemele beda boleh sedi budi terang jak lelen ketemu salah jak lelen kena angin mate sapar wah reng jangor dia majak lelen iyo oleh kridu na meloloh nyombong tak nyombong kridu nanya masya Allah dak bener apa aduh pon mantir mokeh kelaban peresmian kantos selamatan kintoh selanjutnya Masjid Jengor semakin makmur Allahumma mon masjid makmur masyarakat lingkungan sekitar akan ikut makmur tapi sebaliknya mon masjid tak makmur masjid Ilyasiyah maka kelenon sibuk lingkungan sekitarnya dari masjid akan tersia-sia tak mungkin makmur jadi ajunan montero makmur tero masjid tore pemakmur kira makmur masjid kintoh tetap jaya aman tetap napa isi kelaban peribadatan deka Allah subhanahu keng kula motora deka panitia takmir masjid utama nah kaemanen kenesren rengoreng jiriah oh jika pagi insyaallah mereka kene seren rengoreng selong molongkan bu sebuh jadi orang bu sebuh tengah teh dan kadang mangkin ini kesene kenon tanggene long molong bu sebuh tek sak rasa agi bodoh reng dodeng ngoronang kung marah korang apa tanggung kok lah 100 juta semarin apa jan kok tanggene tek kendein orang seetoro agi padahal ruang intar ngerosak na'udzu wes tanggene lah maju rabet lah lingkungan riah kira-kira orang jadi orang ahli masjid kapi maju ajak rombongan pagi neng akhirat areng bareng nompak masjid Allahumma jadi jak kederu tidak kereng luar si abang anyombeng raja congok geluh sapa orangnya dia yang mangken kecik gembang boleh deng padeng raja tak mira kadang urusan masjid iyalah tak tahu kadang agama saya jual kadang NU saya toro agi ari bahaya ria na'udzu sehingga kula metoro dek panitia wis cek pate letine lah maju latinen tangkeriah mon pancen bede apa kerosakan rembegan setanggean panitian maju kompak pesatu letine lah tak usah nyari sombongan ujau
sekitar bayi setangkeen maju kira-kira de rema masjid kentoh makmur. Allahumma amin. Ya mohon bisa beri kegiatan apa Ustad? Beda kantoh Kiai Basri, beda Ustadz Sulaiman ngereng ko tokoh kintoh tambahin pekompak masyarakat kintung tangkene kintung maju ajarin tuwana bejeng ajarin wudu mohon bisa beda aki pengajian rutin baca safinatah sulam wujud jeraja yang mungkin keburu sengaja kitab raja kadang kitab safinah sulam bejeng kita bener untuk kitab nekem tak ngaji ya lagi ya lagi lu safinah sulam aja bejeng wudu maju bener kira-kira abak keratuh deka Allah subhanahu amaliyah benar ini kalau saya perlu jaga dari bejeng abak letepak apa anje wudu abak letepak apa anje dari betala wudu dari betala bejeng ini kasih sangat perlu. Alhamdulillah kan tempat ibadah pancingan lebih deh toreh karenatah dari ibadah kira-kira lebih bagus lebih meningkat lebih kerat tuh deka Allah amin Allahumma amin. Lebih-lebih sholat berjamaah non Gusti Kanjeng Nabi kan to berlebur berjamaah debuna Imam Auza'i khamsun kana fihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda perkara lemak kinto pancen sangat eklebur bi Gusti Kanjeng Nabi. Nomor situng luzumul jamaah ahli salat berjamaah malah tengge bulain mon beda orang semak di masjid tak berjamaah tak bejeng neng masjid kanto bejeng ke korang sampurna la salata li jaril masjid illa fil masjid. Jadi mon beda orang semak di masjid tak bejeng neng masjid itu bejeng ke korang sampurna malah bodoh si amak nain tak sah kengkereng gelu jan gula. Jadi mon semak di masjid abejeng tak abejeng neng masjid maka bejeng tak sah bodoh si amak nain seneka tapi benih tak sah punten sekar pagi tak sampurna. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Salat ing masjid Kanjeng Nabi nikah ahli salat berjamaah bilebi sebu non usaha aki sebu debune Gusti Kanjeng Nabi orang jejak sangking ngatau deka gencirna berjamaah sebu tentonah orang jerbuan ke masjid walau habwan sekalipun ajalan agar sot abon tak bisa ajalan agar sot arbu norok berjamaah ke masjid sobu cek sangking ketela gencirna abejeng sob berjamaah salat sob berhubung tak ketela gencirna berjamaah sobu ya akhir sot iya keng neng tas lenjaka akhir sot melolo akhir sot bari dila uwis kadang letak engak ke sobune berjamaah mon bisa sobu luzumul jamaah wa itba'us sunnah. Rasulullah kita lebur ngelampain perkara sesunnah lebih neng kantoh para rabu utama nah lingkungan Nahdlatul Ulama kita juga bederanting Nahdlatul Ulama kalau bisa masjid makanya neng NU kita kawan pacen kotu kan masjid kira-kira punya wakaf di andi kenapa nih sertifikat wakaf NU wakaf akidah NU maksudnya malete yakoh di luar mungkin dari luar NU itu banyak secemacam malah toreh kau sarang ajunan orang NU mau tidak mau harus ingin menghidupkan norok para alim norok para guru Ki Hashim Asy'ari Ki Syamsul Arifin Ki Khalil Bangkalan insyaallah selamat ajunan debune Ki Hashim sopo wong sing gelem ngurip-nguripi NU moko iku tak aku santri mbak aku kedebune Ki Hashim jadi sahabat orang segelem dikno diin NU maka dia bingkok yang ke pesantren mon orang dia dadi sang santreh maka bekal etemun bingkok pagi neng alam akhirat neng swargana Allah Allahumma